Selam aleykum. Bugün Cuma ertesi demek haftanın neticelerini talil etmeye vakit geldi. Stüdyada Ayşe Şulakova bugünkü programımızda. 91. senenin yanvarinden 14. senenin mart ayına kadar. Biz gerçekten de kete yatkan trenin sonki vagonuna sekirip kırdık. Kırımda Cumhuriyet Kunu kaydetildi. Taraşlıknen yan-yanaşa muhabbetlik. Со временем, когда у нас будет... Gelecekte bizde yangi bina olganda bu kolleksiyalar er vaqt numayish etilecek. Kırım Tatar Muzeyini nasıl gelecek bekliyor acaba? Omikron endi Kırımda. Yanlış tamdan ne beklemek mümkün? 4,5-dan 10 binge kadar çeşit alimler aytkanlarına göre bu virus bizge malum olgan deltadan ziyadece yuqa. Ahmetjit ve Ahyar boyunca Rospotrebnadzor idaresinin rehberi Natalya Pinkovskaya'nın ekskluziv intervyusu. Kırımga cashback kaytarılması için. Atayl için bu elbette turistler akımının arttırmak imkanıdır. Yarımadamız cashback programmasının ilk gününden başlap bron etülüv boyunca lider oldu. Taqdir belgileyici yanvar 31 yıl evvelsi Sovet Birliğinde referendum olup geçti. O vakit yarımadamızın sakinleri muhtariyetinin gayırdan tüklenuvu için rey berdiler. Yanvarın 20. günü Cumhuriyet Günü olarak tayinlendi. Tamam 1991 senenin yanvar ayında Kırım tarihinde hem ahlaki hem yuridik temel için 2014 senenin bari için adım atıldı. O seneleri yüz bergen vakalarının iştirakçıları retrospektif sıranı gayırdan tüklediler. Devamlı ve meşakkatlı yol onun uzunluğu yarım asırdan ziyade 1954 sene SSR Yukarı Şurasının anayasada yazılganına karşı olarak Kırım vilayetini Ukrayn Sovet Sotsialistik Cumhuriyetine beri 1991 sene Kırım Sovet Birliği dağılgan zaman oz yolunu belgilemege hakkını kazana. O zaman bu bütünley anlaşılmagan bir şey edi. 1991 sene yanvar 20 günü olup geçken referendum Sovet Birliği'nin tarihinde birinci ve sonki umumhalk referendumu oldu. O vakit eali öz takdiri haqda karar aldı. Unikal referendum Kırım bari için temel yarattı. O zaman statusunu belgilep Kırımlılar gelecekte uzun kopur taşlaganlarını hatta özleri bilmeydiler. Teşebbüsçilerden biri Sergey Yefimov oldu. Son o Kırım ve Ukrayn parlamentlerinin karşılığı boyunca iş gruppasının yol başçısı oldu. Alternatif şekilde yerli mebuslarının rehberova ve halk kurultayları hakkında düşündüler. Kiev'nin radikal keyfi operatif şekilde karar almağa talep etti. Ukrayn milli gayrıdan tıklanılığı dep adlandırgan jeryanga nasıl bakmakını anlamak gerek edi. O vakit endi tiller hakkında kanun kabul etilgen edi ve o tehlike haqda haber etti. Zamandaşlar aytkanlarına göre Ukrayna'nın birinci prezidenti Leonid Kravchuk çeşit usullarının vakitini sozmağa tırıştı. Referendumdan son Ukrayna prezidentlik institutunu alıp taşladı. Anayasаны yok etti ve da biraz vakittan son kanun çıkarıcı teşebbüsler kesildi. Tarihinin o devir hakkında Alexander Farmanchuk Krımskaya Vlast adlı tarihi kitabında çok yazdı. Kırım Cemaat Palatasının reisi siyasetşinas referendumunu inet eşigine yep geçirip olmasının kıyaslay. Kırım topluluğu er vakit bu gayenin tolu edi. Bu meselenin oğraştık. Kaytuv delili mümkün olmaganca. Biz gerçekten de kete yatkan trenin sonki vagonuna sekirip kırdık. Çünkü yılının sonuna Sovet Birliği dağıtıldı. Eğer böyle karar alınmagan olsa Kırım'da bir Pridnestrovya, Abxaziya, Cenubi Osetiya olabildi. O vakalarının kalkası olarak nöbeteki maydan teşkil etili. Neticede Kırımlılar 2014 sene teşebbüsünü öz ellerine alalar. Prezident Kiev rezidensiyasından kaça radikalar Kırım'a dostluk trenini yollamağa söz verirler. Bizim toprağımızga 14. sene büyük cenk geldi. Bunu anlamak gerek. Tek bizim doğru hareketlerimiz. Episi Kırımlılarının tırışuvları ile biz 91. sene referendumunun neticelerini tekrarladık. Aslında ise o referendum olmasaydı KSSR gayrıdan yaratılığı boyunca karar da olmasaydı. 14. sene ne olabilgeni de büyük sualdır. 2014 senenin bar referendumunun kanuni olması endi bütün dünya için kızıl çulkıbı. Garbның açuvu Rusiyaga karşı katı sanksiyalar siyaseti ve netice olarak mürekkep diplomatik işi. Bular netice oldu. 14. senenin referendumu bütün dünya yüksek tarihi emiyet taşıyor. Biz bugün aytamız ki, halkara seviyede er bir görüşüvler Rusya ve Amerika Koşma Ştatları, Rusya ve NATO teşkilatı arasında müzakereler Kırım'ını ortağa koyalar.
Пек муимке мухтари статус олғаны сайысынды Қырым Русинен бірлешіві ұқуқи нұқтай назардан құсурсыз кечті. Бу делил Русиялы ярымаданын халқара танылуында ось ролыны да ойнар. Бу мытлаққа олажағында эминім. Қырымлыларны байрамнен хайырлайым. Яқшы çalışқаныңыз ве ватан перверлігіңіз үшін сақ олыңыз. Эркезге сағлық, аман есенлік, яшайыш планларыңыз омырге кешірілмесіні ве яны мувафақиетлер тілейім. О вақыт Украина о қадар ойынға берілді ки Қырым оз yolны, озы сечкенні таздықлаған весиқалар ақтауын ұтты ғалба. Күчінен мәселені чезмекнің чәресі олмағанını аңлағанда айнежилік әтмеге тұрыштылар. Ама енді кеч олды. Текрар Рейберовның тарафдарлары енді чоқтан сәйси күчсізлігіні таныдылар. Қырым мевзу сәйси шымды Киев иле тек ичкі айын ойынлары үшін құланыла. Бірінші референдум 31 яшында Кремльде Қырым мәселесіні исе дефаларча қапалы деп адладылар. Музейлер, театрлер, китапханелер, бүгін олар милли дегерліклер хазинесідір. Қырым татарлар сүргінлікті чоқ асырлық зеңгін ве уникаль медениетімізні сақламақ ве келечек нәсілге теслим етмек үшін тарихымызны ве урфадетлерімізні қорчаладылар. Медени мирасымызны халқымыз йыллар жет топлады. Чоқ осы адамлар зеңгін олмаға істелер, кемерлері мади, башқалары есе рухи дегерліклер ақта түшінелер. Мен есе халқымыздың медениеті ве адетлері ақта сөз үрсетмеге істейім. Менімce en esası budur. Hem uçkurlar, hem nağışlanğan kuşaklar, hem kiseler, hem çorap bavlar bile, olar bile nağışlana edilir. Bu eksponatlар 100 yaşlıq hatta bundan da ziyade. Olar Kırım tatarlarının yaşayışında mühim yer alaydı. Olar o sebepleri kıbı sürgünlük facialarını korup vatanğa kayttılar. Şimdi olar Kırım Tatar Medeni Tarihi Asabalıq Muzeyinin ekspozitsiyasını yaraştıra. Milli nağışının yolu da mürekkep oldu. Tolu şekilde yoxuluvdan gayırdan tıklenuv gece. Evvel ezelden kadınlar, kızlar hepsi nağışlagan ya da tokuğanlar. Ve böyle acayip türkümüzde var. Kızlar nağışlay, yaresine bağışlay. Ve bu nağışlarının manaları çok manalı edi ve emniyetli edi. Çünkü kız bala özünün cihazını o ömür bile toyuna kadar bu cihazında bu nağışlangan şeyler, eşyalar olaydı. Muzeyde Tamır halkının çok asırlık tarihine dalmak, dekoratif ve milli sanatındaki timsallerinin sırlarını bilmek, Tamır halkının medeniyeti ve turmuşuyla yakınca tanış olmak mümkün. Evvel ezelden aşhane böyle edi. Ocak, dolap, raflar, balçıktan ve çamurdan savutlar. Böyle konada ise aş hazırlanaydı. Eksponatlar halkımızın dünya bakışını, ananelerini, tarihi hatırasını saklay. Her şey ise 90. senelerinin başında Kırım Tatar Milli Galereyasında 100 eksponattan başlanğanıdı. Cumhuri statusunu ise muzey 90. senelerinin sonunda elde etti. Muzeynin fondlarında unikal bedi ve medeni degerlikler 15.000'den ziyadege arttı. Bu sirek rast gelgen kuyumculuk şeyleri, urba, nağış ve tokumacılık nümuneleri, ressamlarının resimleri ve heykeltıraş eserleri, arheologiya, etnografiya halkımızın tarihinde mühim devirler hakkında malumat. Помимо сбора у нас еще музей, чтобы сохранить. Жиювдан гайры музей экспонатларны сакламак үчүн оларны реставрация эте. Мына бу шейлер 21 сене реставрация этилген эди. Бу экспонатлар исе кадимий Солхатта эски Кырым археологик экспедициясы вактында тапылган эди. Yakında muzeyinin hazinesine Haytarma ansamblının unikal sana kiyimleri koşuldu. Kırım Tatar milli sanatının temelcileri sürgünlük devrinde Orta Asya'da bu rubalarda çıkışlarda bulungan ediler. Olar o konsertlerinin muhitini sezmege imkan beri. А этот костюм, он Бу костюм исе санада кийилгенлерден фарклана. 1981 сене Малайзияда Бутун Дунья ислами конференцияда белли укук корчалайчымыз Айша Сейтмуратова бу кийимлерни кийип чыгышта булунган эди. Эпси иштиракчилер о заман милли урбаларымызга кыймет кестилер. Дедилер ки бойле дулбер урба олган халкта тарихы ве медениети да зенгандыр. Bu binanın yaşı 100'den ziyade komşu yerde şahsi evler yerleşi. Muzeyde 6 sergi zalı ve 3 fond odası
бар. Удалар кичик коллекциясы ел зеңгілнеші. Ер етішмей. Музейнің тамираты тек косметик шекілде кечті. Бинаның бет тарафыны ве бір қачуданы тәртіпке кетірділер. Бұлтыр медениет назерлігінің қол тұтуы еле дамның бір қысмы тамир етілді. Ама бұл ал меселелеріні толысынен чезмей. Музей бинаны кираға ала ойси ақмешіт балансында бұлына. Шу себептен меселелер арта. Шымды оны жүмкірей мүлкетке кечірмеге азырлайлар. Ve ondan soň bizim imkanımız olacak bunda kapital tamir işleri alıp barmağa. Kısmet olsa yakın aralarda sonuna çıksak demek tamir işleri de bu binada mutlaka yapılacak inşallah. Ve elbette bundan da gayrı biz başka birkaç yerlerine ve binalarına müzeye layık olanlarını seçip aldık. Şimdi bu meseleler bakıla. Медениет әзірлігінде яқын вақытта музей яны ерге көчежегі бекленілі деп шандырдылар. Бұ бұйықче бина олажақ мы, яда бұ мақсатлар үшін янысы құрылажақ мы, шымділік бұ белі дегіл, чешет вариантлар бақыла. Если мы будем строить новое здание... Егер біз яны бина құрсақ, афсуски, бұ шер мерkezінден ұзақ ер олур. Мында шымды бош ер тапмақның чаресі yok. Ұзақлық ise ziyaretçilerimiz için kolaylı olmaz. Biz ise en evvela onlarını nazarda tutamız. Şunun için biz bu merkez olmasını isteyimiz. Mında yatıp gelmek yengil olsun dep tırışamız. En yakın vakitte men bellesem bir yıl devamında biz nasıl bir obyektni seçkenimizni ve anda nasıl şekilde iş tutacağımızı anlayacağımız. Şimdi muzeynin iki filialı var. Eski Kırım'da Tarih ve Arxeologiya Muzeyi, Alupka'da Sovet Birliği'nin iki defa kahramanı Ahmetхан Sultan'ın muzeyi. Onlar Rusya'nın belli medeniyet müesseselerinden işbirlikte çalışalar. Onların arasında Devlet Ermitajı'nın Eski Kırım Arxeologiya Ekspeditsiyası. Zemanevi medeniyet müessesesi olmak için muzeyinin imkanları var. Lakin bu maksatlar için layık şarayit gerek. Böyle olsa çok asırlık, zengin ve unikal medeniyetimizni takdim etmek için fırsat olur. Bu yoldan adımlasak, tufgan toprağımızda milli medeniyetimiz inkişaf etmesi ve güllemesi için çareler taparmız. Şimdi ise başka haberlerge geçemiz. Covid-19 kureş yoluna çıktı. Omikron adlı virusunun yanı ştamı endi Kırımga yetti. Cumhuriyetinin hakimiyeti Kennedy sınırlanuvlarını kırsetmege mecbur oldu. Omikron deltadan ne kadar hafılıca ve yanı sınırlanuvlar kırsetilecek mi acaba? Bu suallerge Kırım ve Ahyar boyunca Rospotrebnadzor idaresinin rehberi Natalya Pinkovskaya haber edecek. Millet telekanalı için onun mahsus intervyusu. Наталья Александровна, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Крыму снова начала расти. Чем в первую очередь вызван этот рост? Действительно, в Крыму началась новая волна заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Это была, в принципе, ожидаемая ситуация после новогодних праздников, после ряда того периода по отмене ограничений и, к сожалению, несоблюдением как жителями, так и гостями ряда мероприятий, в том числе масочного режима, мы начали фиксировать подъем заболеваемости. Ну, это только первая часть причины. Вторая причина – это в том, что, конечно, лица, которые легко переболевали, у которых было легкое течение заболевания, они не обращались за медицинской помощью, к сожалению, в период новогодних праздничных дней, потому как им не нужен был больничный лист, в этом не было необходимости, они не обследовались и не обращались за медицинской помощью. Это мы фиксировали с первых дней начала рабочей недели. И, естественно, мы сегодня фиксируем подъем заболеваемости в целом по Республике Крым. Это очередная волна заболеваемости, на которую теперь накладывается и циркуляция нового геноварианта коронавируса – это омикрона. Такая ситуация практически по основному количеству субъектов Российской Федерации, и этот тренд на сегодня сохраняется. 17 января снова ввели режим QR-кодов при посещении общественных мест и запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Будут ли еще какие-то ограничения и, главное, будет ли локдаун для бизнеса, общепита, театров и так далее? Когда обсуждался вопрос отмены ограничительных мероприятий на период новогодних праздников, для этого были основания. То есть уровень заболеваемости был довольно низким, и все показатели, которые характеризовали эпидемический процесс, позволили на определенный период времени смягчить ограничительные мероприятия. Но при этом надо понимать, что ни в указе главы, ни в одном нормативном документе не было написано, что
что отменяется масочный режим. Да, отменились мероприятия ограничительные, которые касались наличия лиц, допущенных на объекты массового скопления людей. Это данные об иммунизации, либо о перенесенном заболевании, ну, так называемые QR-коды, хотя у определенной части населения это вызывает, скажем так, отторжение данного процесса. Поэтому я говорю сегодня о сертификатах и об иммунном статусе людей, которые могли посещать те же общепиты, те же торговые центры и так далее. И мы понимали тогда, когда обсуждали это с главой республики, что это будет на определенный период времени. И если вы обратили внимание, в предновогоднем указе так и было указано, что эти ограничения снимаются до 20 января. Но с учетом изменения ситуации, в соответствии с указом главы по решению оперативного штаба Республики Крым, было принято решение о том, что все эти мероприятия возобновляются с 17 числа. То есть на сегодняшний день ничего нового в ограничительных мероприятиях, чем те, которые у нас были озвучены и действовали на период предыдущей эпидемической волны, на сегодняшний день нет. Омикрон уже в Крыму. Насколько он опаснее дельты? Омикрон очень быстро распространяется. Он может вызывать менее тяжелые заболевания у части населения, хочу подчеркнуть, у части населения. Привитые имеют те же риски, как при известном нам дельта-штамме тяжелого течения заболевания, но он более контагиозен. Он контагиознее известной нам дельты по данным разных ученых от 4,5 до 10 раз. Если при дельта-штамме мы говорили о том, что в семейном очаге может быть один заболевший коронавирусной инфекцией, остальные при соблюдении определенных режимов не заболеют. При омикроне мы говорим о том, что при попадании первого случая в коллектив, с уверенностью можно сказать, что 70% коллектива или 80% коллектива перенесет данное заболевание. Если коллектив привит, значит, у этой части населения заболевание может протекать бессимптомно. И мы видим, растут бессимптомные формы. На первом этапе распространения новой коронавирусной инфекции мы говорили о том, что у нас основную массу составляли бессимптомные формы там, до 20, до 30%. При дельта-штамме эта часть ушла. У нас в основном были пневмонии и острые респираторные вирусные инфекции. Причем в отдельные недели и периоды пневмонии преобладали в клиническом проявлении заболеваний. При омикроне несколько другая ситуация. Но омикрон только начал циркулировать. Для эпидемии вируса это не такой большой период, там 2-3 недели. Это начало развития этого процесса. И сегодня омикрон в целом по стране поражает в основном население активное, то есть более молодое, работоспособное население. И при омикроне чаще начали болеть дети. Поэтому, когда мы говорим о коллективном иммунитете, мы должны считать не только прививочный статус наших взрослых, но в целом понимать, что у нас дети тоже включаются в эпидемический процесс. И здесь, конечно, это совсем другие цифры. Вакцины, которые сегодня используются от коронавируса в России, защищают ли они от омикрона? Да, несомненно, по данным наших ученых, российских ученых, вакцины, которые сегодня актуальны, которые применяются для иммунизации на территории Российской Федерации, они эффективны, они обеспечивают защиту от заболевания новой коронавирусной инфекции. Но если массированная, скажем так, доза возбудителя и более тесный контакт, то, конечно, вероятность того, что он заболеет, есть. Но то, что он перенесет легко, либо бессимптомно, это очень большой процент на сегодня. Антиковидные меры значительно увеличили рост темпа вакцинации, но коллективного иммунитета, к сожалению, не удалось достичь. Как вы считаете, чем еще нужно стимулировать людей к вакцинации? Это должно быть в сознании. И, к сожалению, не вся часть нашего населения понимает сегодня существующие риски. Почему-то кажется, что со мной это не случится. Это не случится ни со мной, ни с моими близкими. И медицина сегодня, конечно, оказывает помощь всем тем, кто обращается за медицинской помощью. И привитым, и антипрививочникам. Но следует отметить, что вот последняя волна, которая была зафиксирована в Крыму, в целом по республике и по Севастополю не было больше, чем 2,5% заболевших привитых.
То есть вакцина эффективна, она работает. И поэтому все должны понимать, когда вы принимаете решение свое, либо советуете своим близким, вы берете определенную долю ответственности за то, что существующие риски иногда несоизмеримы с нашими какими-то внутренними предрассудками и предубеждениями. И такой вопрос, который интересует практически каждого жителя региона, да и не только, в целом страны. Сколько нам еще жить в ковидных реалиях? Вопрос сложный. И прогнозы здесь, я бы сказала, дело неблагодарное. От того, сколько нам жить в ковидных реалиях, это зависит не только от того, как будет меняться вирус. То есть будут ли у него более, скажем так, другие геноварианты, которые будут более патогенные и более контагиозные. Здесь, в принципе, это все зависит от нас всех. От эпидемиологии вируса раз. И, конечно же, от нашего, скажем так, коллективного разума и коллективного сознания. Это, прежде всего, иммунизация. Это соблюдение мер профилактики, дезинфекции, социального дистанцирования, соблюдение всех ограничительных мероприятий, в том числе масочного режима, соблюдение изоляции. То есть мы должны понимать, что вирус просто так не передается в популяции. Если будут стоять все заслоны, которые сегодня в ограничительных мероприятиях прописаны, вирус не сможет найти организм, в котором он дальше будет размножаться, проявлять свою патогенность и способствовать распространению. Наталья Александровна, спасибо за интервью. Спасибо. Қырым кэшбэк программасының ilk күнінден башлап бронь етілув бойынша лидер олды. Туристлер отеллерге, шифаханелерге путевкаларны сатын алалар. Бұл яш программа олғанына бақмадан енді популяр олды. Booking халқара бронь етілув системасы есе бұна ғалиба қаршы чықмаға қарар алды. Сайт Қырымда çalışмаққа кедер етмек мақсады или кенеде сынырланувлар кірсетті. Туристик мевсіміне бұл тесір етежек мақсус левхамызны серетіңіз. Эр-ерде туз таванда, деварларда ветабанда. Бөле туздан күрк дизайнера шығындан ғайры да шифалы микроэклим ярата. Процедуранын файдасы сендіні сиялысында бұлынғанынен бір. Туз қобалары яда спелеокамералар сағлықны қавилештірмек ве сувуқтан озыны қорчаламақ үшін ади ве хошу сулдыр. Олар эмді ковидтен сон шифа бере. Бу отельде çalışқан мутихасыслар вujudны ковидтен эвелке алға қайтармақ ве умумен тедавилемеге ярдым етелер. Массаж, спа, ялдап, физиотерапевт процедуралар, вujudға файда берген балчық курсы да құланыла. Менің қолларымда Қырымның ғарби тарафының қара алтыны. Сақ чамырларының файдасını алмақ үшін адамлар Русияның чешит көшелерінден келелер. Балчықны, яни бу табиат илячыны әрбір хасталықтан дерман депадлайлар. У нас имеется два вида аппликаций. Бізде аппликацияларның екі чешті бар. Буюк ве орта біріншіден балчық қойла, сон есе термопакет. О чамурны қыздыра бөлеліктен балчық çalışып башлай. Сон онара пайле ювамыз. Шымды отельде елбашта теллерде олғаны кыбы адам чоқ дегіл, ләкин аз демекде доғыр олмаз. Ғарби ялыда ратланмаға істегенлер чоқ. Атта Booking халқара бронь етілу системасы Қырымда çalışмақ бойынша сынырланувлар кірсетілгеніне бақмадан. Енді сервис туристке тек бір одалық номерні бронь етмеге рұқсет бере. Пик сезона мевсімнің қызғын деверінде бізде туроператорлардан бронь 40%-ға ете. 60% есе бұл біздің сатуларымыз ола. Bookingте бізде айда 1-2 бронь ола. Яни біз Bookingке пек бағлы дегілміз. Оксана Пожидаева анасы иле реабилитацияға Кузбастан келді. Ноябрь айында оларға ковид хасталығы юқты. Отельде тек 3 күн кечті, ама енді файдасыны көрелер. Қырымда олар иліккері бұлыналар. Ратланув үшін ерлерні әр вақыт Bookingте сече еділер. Ләкин Букери отельні достларының тевсиясы бойынша сечті. Номеріні сайтта бронь етті. Не будет букинга, я думаю, что... Букинг олмаса мен белесем біз Руселілер башқа сайтларда қыдырачамыз. Booking Қырым отельлерінің сайплеріне енді бір қач керек
кедереті. Куланчылар регионда отелер ақында яза яда башқалар язғанларны оқуй білмейлер. Рейтинглерні де 0 дәрежесіне тушырдылер. Эндіден туристлер номерлерні тек ішнен келдім деп бронь ете білелер. У нас есть свой отдел бронирования. Бізде оз бронь етілу бөлігіміз бар. Біз арачысыз сатамыз. Кечкен сенден берлейч бір туристик агентлік ве туроператорсыз чалышамыз. Сайтымызда сатамыз. Крым акиметі туристлерге отеллерде яда Русиялы сервислерде бронь етмеге тевсиеті. Ве бунен бір сырада отель хадимлеріне ось сатуф ноқталарны ачмаға теклиф етілі. Бу авто туристик кэшбэкнің яны басамағы башланды. Туристлер 20% эндірім илер атлықны бронь етіп олалар. Для отеля есть... Отель үшін табики бу туристик ақымның артмасыдыр. Яни туристлерінің ақымы орта дәрежеде кереге артты. Туристик кэшбэк программасы бірінші нефбетте туристлерінің мевсімлер арасында желпетмек мақсадыны қоя. Қырым эпосы дорт басамақ кеті шатында үч лидерден бірі еді. Кімер басамақларда есе атта қалған регионлардан устун чықты. Қырымда бүгінгі күнде 140-қа яқын ерлешу васталары иштирак ете. Ве біз оларның сайысы яқын вақытта артажағыны беклейміз. Программа апрельнің ортасына қадар девам етежек. Субсидиянен мир картасының әрбір сайбы құлана біле. Бұ үшін мир путешествий.рф сайтына кірмек ве картанызны ресмилештірмек керек. Бұндан сон регион отель сечіле ве пара төлене. Путевкаларның сайысы сынырлы дегіл. Не қадар істесеніз, о қадар ала білесіз. Ярынғачы рус тілінде программамызны қачырманыз, хайырлы ақшамлар.